Prije mnogo godina postojala je veoma napredna civilizacija negde u svemiru. Sajanci vrše invaziju! Gotovo je. Moj uređaj za pojačavanje energije, Hatišak. Sada će svi Sajanci Hatišak ubiti svu volju Cupurijanaca. Hatišak jednoga dana će pokazati Sajancima. Mnogo godina kasnije. Vrijeme je, konačno, za moju osvetu. Zmajeva kugla, plan uništenje super Sajanaca. Što je to? Goku, Gohane! Čekali smo vas. Piccolo! Šta se u stvari događa? Svijet je veoma u velikoj opasnosti u ovom trenutku. Moli se da se suzdržavaju od izlaska napolje. Uređaj se mister stavne planete se spustio u zapadnom dijelu grada i počeo da ispušta opasan gas. Šta će biti sa zemljom? Ovo je užasno. To je Destron gas. Veoma gadna stvar koja može da uništi sve živo na zemlji. Goku, Piccolo, vi ste po tom pitanju izuzeci. Sudeći po mojim proračunima. Za 70 dana svi na zemlji će biti uništeni. Ko bi ovo mogao da uradi? Jedini koji mogu da rukuju ovakvim oružjem su Cufurijanci. Vegeta. Cufurijanci? To je rasa koju je moj otac uništio. Planeta Vegeta u osnovi bila je nastanjena Cufurijancima. Ali kada su Sajanci došli na njihov svijet, izbrisali su sve Cufurijance i preuzeli planetu za sebe. Onda pretpostavljam da Cufurijanci žele Osvetu nad nama. Sajancima, verovatno. To je ludo. Zašto bi upućali zemlju u to? Počet ću sa analizom Destron gasa. I vidjet ću ima li nešto sa čime ćemo se boriti protiv njega. Goku. Da.
Grad! Tako je, ovo je pravi haos. Oče, upravo to je i mama rekla. Gas dolazi odavde, bolje da se ne zadržavamo dugo. Momci, ajde da zaustavimo Destron gas. U redu. Prepustite to meni. Ha! Gotovo je. Šta? Nema efekta. A, Niste u mogućnosti da uništite zaštitno polje vašim moćima. Friza. Mislio sam da sam te ubio svopstvenim rukama. Kako? Kako si i dalje živ? Vi glupi majmuni, mi ćemo istrijebiti vas, Sajance. Mi? Da, Prošlo je dosta vremena. Kuver. Drago mi je što se ponovno srećemo. Slag? Da li znate koliko ste ljudi ubili, a sada mrzite Sajance? Turues? Šta je ovo? Mislio sam da je moj otac pobedio sve njih. Što mogu budale koje su tako bedno ubijene? Ne znate koliko smo ojačali. tvoje neprestano lupetanje se čak i pogoršalo kako ja pamtim Vegeta. Mislim da vi ne shvatate koliko smo jaki. Uskoro će shvatiti. Kuver. Da li ovo isti onaj umak? Ha! Ha? Ha! Šta? Gde je? Šta? Da li su oni besmrtni? Oni jednostavno vraćaju se nazad. Trebalo bi da okončam ovo. Šta? Friza. Šta? Moje telo. Ovo je... Veoma gadna stvar koja može da uništi sve živo na zemlji. O, izgleda da je Destron gas počeo da daje efekta. Izgleda je prekasno da se počnemo listati od sada. Nema više energije. Prokletstvo. Gotovo je. Vrijeme je da nastanete jedan zauvijek. Doviđenja. Hej društvo. Završila sam sa analizom Destron gasa i napravila sam engez koji ga poništava.
Deston gas nestaje. Moja energija se vratila. Čuo je kazati tako kratko vrijeme. Moja majka je nevjerovatna. To je samo prototip, tako da možda neće trajati dugo. Požurte i dovršite frize i ostale dok još imate šansu. Dobro onda. Pripremite se vi budale. Nemojte biti popularni, ne podcenjujte našu zlu energiju. Zlu energiju? O čemu to oni govore? Možda su samo uljezi. Kralju Kai, da li me čuješ? Daj Goku. Kogod kontroliše Destron gas, bio frize ili ne, krije se tu negdje. Zaustavili ste uređaj u gradu, ali teror se nastavlja širom sveta. Nećete moći da spasete zemlju sve dok ne pronađete krivca. Našao sam ga. Tamo je. Naša mržnja je sve snažnija. I dalje ima dosta sunanih. Jednom kada zlana energija dostigne maksimum, ultimativni ratnik koji može da nas osveti bit će rođen. Dok u duši ste, Saiyanci. Ej, ti tamo, jesi li ti taj koji kontroliše Destron gas? Naravno. Ja sam najveći cufrijanski naučnik dr. Leichi. Kako bi svetio vama Saiyancima u ime cufrijanaca. Vratio sam se kao duh, kroz moju mašinu pojačavanja duhova Hatišak. Kao duh? Shvatam, tako si vratio Friza, Slaga i ostale. Zaustavi Destron gas, odmah! Neću, osveta je moja jedina želja. Mene zemlja uopšte ne zanima. Nadao sam se da ćete umjeriti brzo od Destron gasa. Ali pretpostavljam da ću morati da vas dovršim sam. Vaša moć nije dovoljna da probije moje zaštitno polje. Propašćete baš kao i vaša planeta. Zemlja nije ništa pogrešno uradila. Ne uvlači je u ovo. Vi prokleti Saiyanci! Završni udarac!
Prokleti bili svi vi! Lepo spavaj. Nevjerovatan si. Došao si ovoliko daleko kroz skupljanje tuđe zle energije. Da li mislite da nisam bio direktan? Zla energija Cukrijanaca neće tek tako da nestane Hatiša. Okupi moju zlu energiju i probudi se u svom pravom obliku. Kolika moć! Nikada nisam vidio toliku količinu energije. Ovo je moglo da bude kralj čitave galaksije. Ovo je postalo interesantno. Da li je to ta mašina? Da li se transformiše? Propadnite. Vegeta! Svi Sajanci moraju umrijeti. Ti čudovište! Pojedi ovo, završni udarac! O, šta? Nemoguće! Moja tehnika! To je moj završni udarac. Top osveti. Vegeta, skloni se s puta! Oče. Gohane! Piccolo! Ovo se završava. Pazi, Gohane!
da se bori. Njegova energija je sigurno veća od brojeve, ali ipak. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gohane, Trunks, Piccolo, Vegeta. 15 sekundi, zar ne? Stvorit ću ti priliku. Oče! Ne još. Uzbuzaj se, Gohane. Ne smemo da upropastimo šansu koju nam je Goku ostavio. Sada! Krenite! Nemoguće!
Goku, Gohan, Piccolo, Trunks, Vegeta. Hvala što ste spasili živote na zemlji. Mama je ljuta? Mislim da bi trebao da idemo kući. Da. Kući smo. Šta se dogodilo? Zašto ste povrijeđeni? Zašto su vam pocepane uniforme? Pa vidiš, zar ne, tata? O da, zemlja. Šta zemlja? To je to. Vas dvojica nećete dobijati hranu u budući. Zašto? Rekao smo da nam je žao.